Njengoba isenziwa Jesu namsisikwa usibe namhlanje sikwa
할렐루야 아멘 메시카샤나 Usopiwa siya mutangane kaya siya mutangane
Isazophinde ibuye ngicela iyohlala phansi isazobuya futhi izokwenza njalo ingahambi mama wami ngicela ushuthe nihamba asihambi thank you okay abazalwane abaqeda kusuka manje unento abazama ukuyiletha abazalwane njengamanje bazalwane ngiyathoba kakhulu program directors siyabonga i-protocol yonke ngiyayi-observa. My name is Dr. Rev Lee M. Ogaduka isibongo webandla le-All Nations ngisuka ePietermaritzburg bazalwane amen. Ngithethiswa-ke abantu abadala la ufaka epletini bhutwami masihlabelela la besifisa ngabe siyanikela ngenxa yokude bendlela abazalwane bajahile amen. Bathi-ke babuncube asikudlulisele izinkomo eziwu-2 ngokwesiko-ke lakithi kwaZulu ngipheni iplate bazalwane liphi iplate nje i-speed point ngiyasisaba amen. Ngicela iplate make mdlalose ngicela ukubambele umsusu bazalwane mawuye ekhaya uphathe umngena endlini amen. Umngena endlini lo owuphathelwe ibandla le-All Nations. Ningangivimbi-ke bazalwane endleleni nami ngithunyiwe amen. uNkulunkulu akukhulise, uNkulunkulu abe nawe. Ngiyacela make mdlalose undlulisele on behalf of All Nations Christian Church in Zion.